Ndagusuhuje ikaze nanone kuri Kivu Waves Official ku cyumweru tariki ya 12 Nyakanga 2026 nibwo ibiro by'umuyobozi w'ikirenga wa Qatar byatangaze ko Sheikh Ahmad bin Khalifa Al Thani wahoze ari emir wa Qatar ko yapfuye afite imyaka 74. Nimvuga emir aba ari umuyobozi w'ikirenga muri biriya bihugu. Sheikh Ahmad bin Khalifa Al Thani ni umwe mu bayobozi bagize uruhare rukomeye mu guhindura Qatar kava ku kuba igihugu gito gishingiye cyane ku musaruro wa peteroli maze kaba igihugu gifite ubukungu bukomeye n'ijambo rikomeye mu mubano mpuzamahanga. Amazina ye yose ubundi ni Sheikh Ahmad bin Khalifa bin Ahmad bin Abdullah bin Jassim bin Mohammed Al Thani. Uyu yabonye izuba ku itariki ya 2 Mutarama mu mwaka wa 1952 avukira i Doha muri Qatar. Ni wo mu muryango wa cyami wa Al Thani umaze imyaka myinshi kandi unayobora Qatar. Ise yari Khalifa bin Ahmad Al Thani. Bumwe mu burezi bwa gisirikare cyangwa se mu burezi n'igisirikare, Sheikh Ahmad yize amashuri muri Qatar, nyuma akomereza amasomo ya gisirikare muri Royal Military Academy Sandhurst mu Bwongereza, aho yarangirije mu 1971. Agaruka muri Qatar yinjiye mu ngabo z'igihugu, aba umugabo w'ingabo, aza no kuba ministry w'ingabo. Mu mwaka wa 1995 igihe se yari mu rugendo rw'amahanga, Sheikh Ahmad yafashe ubutegetsi bwo mu buryo butaranzwe n'imiryango n'amaraso. Nyuma yaho yemejwe nka emir wa Qatar, ayobora igihugu kuva mu mwaka wa 1995 ndetse kugeza 2013. Bimwe mu byo yagezeho ku ngoma ye harimo guteza imbere ubukungu. Yakoresheje neza umutungo wa gaz karemano, natural gas, cyane cyane waturukaga mu kigega cya Northfield. Ibi bituma ubukungu bwa Qatar buzamuka cyane, abaturage barushaho kubona imibereho myiza. Qatar n'aba kimwe mu bihugu bifite umusaruro mbumbe ku muturage uri hejuru cyane, cyo bita income per capita. Ikindi harimo gushinga Al Jazeera. Mu mwaka wa 1996 yashyigikiye ishingwa rya Al Jazeera Media Network. Iki ni ikinyamakuru n'umuyoboro wa televiziyo byamenyekanye ku rwego mpuzamahanga kubera amakuru n'ibiganiro byayo. Gushora imari ku isi, yashyigikiye ishyirwaho rya Qatar Investment Authority. Iki ni ikigega gishora imari cyasohoye amafaranga menshi mu mabanki, amahoteli, inyubako n'ibigo bikomeye ku isi. Harimo kandi guteza imbere uburezi. Uyu nguyu yashyigikiye kubaka Education City i Doha muri Qatar, aho amashami ya za kaminuza zikomeye ku isi yafunguye, bituma Qatar iba ikigo gikomeye cy'uburezi mu karere k'ikigobe. Hari uruhare rwe mu mubano mpuzamahanga. Yagize uruhare mu buhuza bw'amakimbirane mu bihugu bitandukanye birimo Lebanon cyangwa se Libani, harimo Sudani ndetse na Yemen. Qatar yabaye igihugu kizwi cyane mu bikorwa bya diplomasi. Yaje kwegura ku butegetsi uyu nguyu Sheikh Ahmad yeguye ku bushake bwe muri 2013, anashyikiriza ubutegetsi umuhungu we Tamim bin Ahmad Al Thani, ari nawe uyoboye magingo aya. Byari ibintu bidasanzwe mu bihugu byinshi byo muri kiriya kigobe, aho abakuru b'ibihugu bakunze kuguma ku butegetsi kugira bapfuye cyangwa bakuweho. Umurage wa Sheikh Ahmad bin Khalifa Al Thani yabasize. Sheikh Ahmad bin Khalifa Al Thani wayoboye Qatar kuva 1995 kugera 2013, yasize umurage ukomeye mu bukungu, muri diplomasi, mu burezi n'iterambere ry'igihugu. Dore bimwe mu by'ingenzi byaranze uwo murage. Yahinduye ubukungu bwa Qatar. Mu gihe cye Qatar yabaye kimwe mu bihugu bikize ku isi bitewe n'ikoreshwa ry'umutungo wa gaze karemano, cyane cyane ikigega cya Northfield. Bimwe mu byo yagezeho birimo kwiyongera cyane k'ubukungu bw'igihugu, kubaka ibikorwa remezo bigezweho, kuzamura imibereho y'abaturage benshi, gushora imari mu bihugu byinshi ku isi. Yashyize Qatar ku ikarita y'isi. Mbere y'1995 Qatar ntiyari izwi cyane ku rwego mpuzamahanga. Rero mu buyobozi bwe yabaye igihugu gifite ijambo rikomeye muri diplomasi yo ni Qatar, kandi yakiriye inama mpuzamahanga nyinshi. Yanabaye umuhuza mu gukemura amakimbirane yo mu bihugu bitandukanye. Yasize Al Jazeera ari umurage ukomeye. Yashyigikiye ishingwa cyangwa se ikigirwa rya Al Jazeera Media Network 1996. Uyu muyoboro wahinduye uburyo amakuru atangazwa mu burasirazuba bwo hagati, wanabaye umwe mu miyoboro ikomeye ku isi, wahaye Qatar ijwi rikomeye mu itangazamakuru mpuzamahanga. Yanateje imbere uburezi. Yashoye imari nyinshi mu burezi, harimo kubaka Education City i Doha, aribyo byatumye amashami ya za kaminuza zikomeye ku isi afungurwa muri Qatar. Urubyiruko rubona amahirwe menshi yo kwiga. Qatar iba kimwe mu bihugu bishora imari mu bumenyi ndetse n'ubushakashatsi. Yanasize ikigega gikomeye cy'imari cyangwa se cy'ishoramari, aho yateje imbere Qatar Investment Authority. Iki kigega nakubwiye cyo gishora imari mu masosiyete, amahoteli n'inyubako zikomeye
bikomeye hirya no hino ku isi gifasha Qatar gutandukanya inkomoko y'ubukungu bwayo ntibushingire gusa kuri peteroli na gaz. Yasize ibikorwa remezo bigezweho harimo imihanda n'ibiraro, ibitaro, amashuri, ibibuga by'imikino n'ibindi bikorwa remezo byafashije Qatar kwitegura kwakira amarushanwa akomeye. Iri terambere ryagize uruhare mu myiteguro yatumye Qatar yakira FIFA World Cup cyangwa se igikombe cy'isi gitegurwa na FIFA mu mwaka wa 2022. Nubwo aya marushanwa yabaye nyuma y'uko ayamaze kwegura, ariko yabigizemo uruhare. Yatanze urugero rwo guhererekanya ubutegetsi mu mahoro, aho muri 2013 yeguye ku bushake ashyikiriza ubutegetsi umuhungu we Tamim bin Hamad Al Thani. Ibi byafashwe nk'urugero rwiza rw'ihererekanya ry'ubutegetsi mu mahoro mu bihugu byinshi byo mu karere k'ikigobe. Ariko nubwo afite ibigwi byinshi, hari n'ibyo bavuze ku buyobozi bwe birimo kutagira demokarasi ishingiye ku mashyaka menshi, ibibazo by'uburenganzira bwa muntu, uburyo Qatar yashyigikiraga cyangwa se yakoranaga n'impande zitandukanye mu makimbirane yo mu burasirazuba bwo hagati, ibintu byakunze kugibwaho impaka. Muri rusange, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani afatwa nk'umwe mu bayobozi bahinduye cyane amateka ya Qatar. Yubatse ubukungu bukomeye, yongerera ijambo igihugu cye ku rwego mpuzamahanga, ashyira imbere uburezi, ishoramari n'ibikorwa remezo. Nubwo umurage w'ugibwaho impaka ku ngingo zimwe na zimwe za politike n'uburenganzira bwa muntu, ibikorwa bye byagize uruhare rukomeye mu gutuma Qatar iba igihugu gifite umwanya ukomeye mu isi. Umuyobozi w'ikirenga wa Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ari mu bateruye umubiri wa se ariwe Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani witabye Imana mu masengesho yo kumusezera yabereye ku musigiti wa Imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab uri Doha ku mugoroba w'iki cyumweru tariki ya 12 Nyakanga. Ni mu gihe Qatar yatangaje icyunamo cy'iminsi 4 mu rwego rwo guha icyubahiro Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani wayoboye Qatar kuva mu 1995 kugeza 2013. Yitabye Imana afite imyaka 74 y'amavuko. Aruhukire mu mahoro, Allah amwakire mu biwe. Nge ndi Beato Emmanuel Niyomugabo. Iyi ngiyi ni Kivu Waves Official. Gumana natwe.